Evhangeli leyi tsariweke hi Yohana. Yohani ku avanyisa ko sungula. Ekusunguleni ka swilo hinkwaswo, Rito a ri ri kona. Rito a ri ri na Xikwembu, kutani Rito a ri ri Xikwembu. Yena Rito a ri Xikwembu ni le kusunguleni. Swilo hinkwaswo swi tumbuluxiwile hi yena. Kutani a ku na xilo na xin'we lexi tumbulukeke loko ku nga ri hi yena. Hinkwaswo leswi nga tumbuluka swi kumile vutomi eka yena. Kutani vutomi bya yena a byi ri ku vonakala eka vanhu. Ku vonakala ka ha vangama emunyameni, naswona munyama a wu kotangi ku wu hlula ni siku ni rin'we. Ku humelele munhu la rhumiweke hi Xikwembu. Vito ra yena a ri Yohana. U tile ku ta veka vumbhoni ehenhla ka ta ku vonakala leswaku hinkwavo va ta pfumela hikwalaho ka yena. A nga ri yena ku vonakala, kambe u tile ku ta veka vumbhoni ehenhla ka ta ku vonakala. Ku vonakala ka xiviri ni ku voninga ka munhu un'wana ni un'wana a ku ri endleleni ku ta emisaveni. A ri emisaveni, kutani misava yi tumbuluxiwile hi yena, kambe misava a yi n'wi tivanga. U tile ekaya ka yena, kambe varikwavo a va n'wi amukelanga. Hambiswiritano, hinkwavo lava nga n'wi amukela, lava nga pfumela eka vito ra yena, u va nyikile matimba ya ku hundzuka vana va Xikwembu, lava tswariweke, ku nga ri hi ndlela ya ntumbuluko, ku nga ri hi ku navela ka miri, ku nga ri hi ku rhandza ka wanuna, kambe ku ri hi Xikwembu. Rito ri hundzukile munhu la nga aka exikarhi ka hina. Kutani hi hlalele ku kwetsima ka yena loku nga tala tintswalo ni ntiyiso, ku nga ku kwetsima loku fanelaka n'wana loyi a nga yexe eka tata wa yena. Yohani u vekile vumbhoni ehenhla ka ta yena, kutani u huwelele a ku, hi yena loyi ndzi vuleke ta yena loko ndzi te, la taka endzhaku ka mina wa ndzi tlula hi vukulu, hikuva u vile kona mina ndzi nga si va kona. Hikwalaho ka ntalo wa rifuwo ra yena, hi kumile hinkwerhu nyiko ya tintswalo hi ku khadzakanya, hikuva nawu wu nyikiwile hi Muxe, kambe tintswalo ni ntiyiso swi tile ha Yesu Kreste. A ku na munhu la tshamaka a vona Xikwembu ni siku ni rin'we. Loyi a nga swakwe, loyi a nga Xikwembu, loyi a nga exifuveni xa Tatana, hi yena loyi a nga endla leswaku Tatana a tiviwa. Hi byona vumbhoni lebyi Yohani a byi vuleke siku Vayuda va le Yerusalema va rhumeke vaprista ni Valevhi ku ya n'wi vutisa va ku, hi wena mani ke? A nga fihlanga. U hlamurile a tiyisa swinene a ku, mina a hi mina Mesiya. Kutani va n'wi vutisa va ku, loko swi ri tano, hi wena mani ke? Hi wena Eliya xana? A ku, a ndzi yena. Va ku, hi wena muprofeta xana? A hlamula a ku, e-e. Kutani va ku ka yena, hi wena mani xana? Hi lava ku tlhela na nhlamulo eka lava hi rhumeke. Xana wena ke, u tivitana mani? A ku, mina ndzi rito ra munhu la huwelelaka emananga a ku, lulamiseni ndlela ya Hosi, hi laha muprofeta Yesaya a vuleke ha kona. Van'wani va lava rhumiweke a va ri Vafarisi. Kutani va vutisa Yohani va ku, leswi u nga riki Mesiya, u nga riki Eliya, u nga riki yena muprofeta wa kona, hikwalaho ka yini u khuvula xana? Yohana a va hlamula a ku, mina ndzi khuvula hi mati. Exikarhi ka n'wina ku yimile un'wana loyi mi nga n'wi tiviki. Hi yena loyi a taku endzhaku ka mina, loyi swi nga ndzi faneriki ku ntshuxa ngoti ya tintangu ta yena. Timhaka teto ti humelerile eBetaniya entsungeni wa Yorodani, laha Yohana a khuvulela kona. Siku leri tlhandlamaka, Yohani a vona Yesu a ri karhi a ta a n'wi kongomile, kutani a ku, vonani, hi lexi xinyimpfana xa Xikwembu lexi susaka swidyoho swa misava. Hi yena loyi ndzi vuleke ta yena loko ndzi te, endzhaku ka mina ku ta wun'wana la ndzi tlulaka hi vukulu, hikuva u vile kona mina ndzi nga si va kona. Mina a ndzi nga n'wi tivi, kambe ndzi tile ndzi ri la khuvulaka hi mati, leswaku a ta humeseriwa erivaleni eka Vaisrayele. Yohani u vekile vumbhoni a ku,
Ndzi vonile moya wu xika hi le tilweni wu fana ni tuva, wu ta tshama ehenhla ka yena. Mina a ndzi nga n'wi tivi, kambe Xikwembu lexi ndzi rhumeke ku khuvula hi mati xi ndzi byerile xi ku, loyi u nga ta vona moya wu xikela ka yena, wu tshama ehenhla ka yena, hi yena loyi a khuvulaka hi moya lowo kwetsima. Mina Johana ndzi swi vonile, kutani ndzi vekile vumbhoni ndzi ku, loyi hi yena N'wana wa Xikwembu. Siku leri tlhandlamaka, Johana a tlhela a va kona kwalaho, a ri ni vadyondzisiwa va yena vambirhi. A vona Yesu a ri karhi a hundza kutani a ku, vonani, hi lexi xinyimpfana xa Xikwembu. Vadyondzisiwa va yena lavambirhi va twa leswi a swi vulaka kutani va landza Yesu. Loko Yesu a hundzuluka, a va vona va ri karhi va n'wi landza kutani a va vutisa a ku, mi lava yini xana? Va ku ka yena, u tshama kwihi, Rabi? Hileswaku Mudyondzisi. A ku ka vona, tanani mi ta vona. Hi loko va ya vona laha a tshamaka kona, kutani va xwa na yena siku rero, nkarhi a wu lava ku wa wa 4:00. Andriya makwa Simon Petro a ri un'wana wa lavambirhi lava tweke ku vulavula ka Johane va landza Yesu. U rhangile a kuma Simoni makwavo wa yena, kutani a ku ka yena, hi kumile Mesiya, hileswaku Kreste Mutotiwa. A n'wi yisa eka Yesu. Loko Yesu a n'wi langutile a ku, u Simoni n'wana Johane, u ta thyiwa Khefasi, hileswaku Petro, ribye. Siku leri tlhandlamaka, Yesu a lava ku ya eGalileya, kutani a kuma Filipi. A ku ka yena, ndzi landza. Filipi a ri munhu wa le Bethsadiya, muti wa va Andriya na Petro. Filipi a kuma Nataniyele a ku ka yena, hi kumile loyi muxe a tsaleke timhaka ta yena enawini.